Menteri Rangba Gejala Assam Himanta Biswa Sarma ulong ba insakem ya nongilam ke Kongres Rahul Gandhi hadin balakut ke election MP Chalok Sabha. Ya kene ulong haka baidai bat kejing mi kelumar haka arpulai tarik jong mentau benai haka por bawan ke Bharat Joda Yatra haka wahdi haka ba layalam kemat daw Rahul Gandhi. Himanta Biswa Sarma ulong ba insakem ya Rahul Gandhi hadin balakut ke election MP Chalok Sabha batla register kes persya IO batla thungru da ke special investigation team pantok kit ya gane ulong bala da kem ya Rahul Gandhi menta kibiru kit sekeno balek politics handrai ngim kuslai bakai BJP kan sanjob hi ya ke election MP na Assam omnon kam ban lek gerki ya ka bala ban keta ya ka sukasan Himanta ul keno ya Rahul Gandhi ba open sheet gi pat ba ban lek penpra ya ke jengker balabu degi pulit bat ul keno ru ba kene ke jengle kadai ke jeng temu ban pen kelumar hapo gejala Assam andai ke sarkar kam ailat ya kum kini ke jengkia habawan sejela kum ki beri banabar dan kam ban but ki kendon balabu da ke sarkar jela andai ngila khang yaki bandrung sepok gejala tangba ngi klem khang pat yaki ban yai lanti na kuwahati laya thu chu bala depan pekre yak lenti bakin lek syakawati handai gi klem lek syabupen Hasarika Samadi Keshra bat kiwai ki jakamane kumta ulong balada kiburom ya usankar dewa kidai banlik syabar peta satra kabaseng daupat bushu sutra kabadon hagleti pakiyai Rahul Gandhi haba ajikrin kamat kipat ba ulong ba Menteri Rangba Gejala Assam udai ubalasyak kontrol remove hagakti jong Prime Minister kari Narendra Modi bat kumjuru Home Minister kari India Amit Shah bat hagas ngi ba Himanta Biswa Sarma unut bat kren ya kejeng don kam jengki pat ba unsai syak kan tak no syarud ong Rahul Gandhi.